Now it's 3 octaves down. Sada smo došli do 3 oktave niže od samog zapažanja. And this is the Macedonian geoglyph ultra sound. Okay. Ovo znači ultrazvuk Ovako. makedonskog geoglifa. Ovo vam je prikazano tek toliko da vidite kako to izvuči i kako izgleda kad se naiđe na anomaliju ispod nas. Znači, mi još uvijek ne znamo, nismo napravili kompletnu analizu. Nekakva anomalija je ispod. Da li je to rupa, da li je to samo kamen, da li je to pećina? To ćemo ustanoviti poslije kad se odrade svi podaci. Ali nam je jako drago što smo ulovili baš tu minutu na analizu da se moglo i pokazati jedna od anomalija. Znači ovdje, ovo je jedino pokazano da vidite kako ta anomalija izgleda nama i da je jako lako uočljiva da se može vidjeti. Yeah. Okay. And at this point we don't know what is this. Znači u ovom trenutku mi ne znamo što je, osim da je detektirana anomalija. And unfortunately, I don't have another sound samples to play for you because our time has been limited. Nažalost nisam imao prilike da obradim još podataka pa da vam pustim još nekoliko zvučnih interpretacija. But the first thing what we saw, so you heard just those top peaks there. Znači mi smo ono što smo čuli, to su ovi vrhovi, ove znači ekstremne amplitude. And those 3 pictures are like you can written. Znači ove tri su znači makedonski geoglif koordinate XYZ. And our work is to compare those different to our baseline what we have recorded also there in Macedon geoglyph, but also in Zagreb now. So znači, a naš je sada zadatak da te nalaze sa terena, sa geoglifa usporedimo sa baselineom iz Zagreba i okoline geoglifa. Možda samo da ja kažem što je baseline ili ti da kažeš što je baseline. Slobodno. Baseline je znači prije nego što otpočnu mjerenja, znači izvrše se mjerenja na nekakvoj obično njivi, proplanku okolo, da se vidi kako se ponaša tu priroda. I znači to je nekakva, utvrdi se stanje zračenja na tome mjestu. Kasnije se, kada se konkretno na početku mjerenja na geoglifu išlo se po okolnim njivama i utvrdila su se ta zračenja koja tamo postoje. Nakon toga se mjerilo na geoglifu, čuli ste anomaliju i onda se ta dva polja usporežu. Uz to imamo i baseline mjerenje koje je obavljeno u Zagrebu i to je također neka referenca. Imamo jako puno baseline. Da, iz Kutine i tako dalje. Znači, to su mjerenja iz prirode za nekih mjesta koja nisu sveta i onda se upotrebljuju da se usporede s ovim, da kažemo, anomaličnim mjestima. Yeah, and like I said in the beginning, this method, what I played, it's just one. Then comes the ASCII table, what takes a long time to produce. And znači, nakon ovoga ovo je samo jedan vid interpretacije, zatim ide matematička interpretacija u ASCII binarnom kodu. In this case, Aristotle, we are delivering those files, ASCII files, binary files to Aristotle, who is using computing facilities here to analyze those files. Znači u ovome slučaju mi šaljemo te podatke neobrađene Aristotelu, te ASCII binarne podatke i onda on će svojim računalskim kapacitetima analizirati ovdje na ovaj institut. And for the end, so our research is based to 4 or 5 different methods. Znači, naše istraživanje je zasnovano na 4-5 usporednih metoda. Which should give the same kind of results. Koji uporedno moraju dati identične rezultate da bi samo mjerenje bilo vjerodostojno. And also it's great to be here with Professor Abramnović, Lama Goran, Goran Marjanović, profesor posebno zadovoljstvo raditi sa profesorom Abramovićem i Goranom Marjanovićem.
And for the end is that you know, just one method is not enough, just one person is not enough. Znači, da zaključim, jedna metoda nije dovoljna, jedna osoba nije dovoljna. You need good friends around you to Znači, exchange ideas. Trebate dobre prijatelje i kolege, znači u timu da se dođe do izmjene i uporedbe. Educate yourself. Da se dopuni međusobno obrazovanje. And grow up as a human being. Thank you. Da, i da se odraste kao osoba. Možda ako dođemo naredni put ćemo pripremiti i zvučne i ostale, znači interpretacije bosanskih piramida, nekih manastira iz Italije, iz Srbije i tako dalje, pa ćete vidjeti pa i ove podatke, pa onda to je mnogo atraktivnije zato što se uočava jedna pravilnost, znači tih frekvencija, zato se radi o harmonici u određenom smislu. Radi se o višim gravitacijskim harmonicima, a zato nema bolje osoba da to objasne od našega Gorana Marjanovića i Velimira Abramovića. A zavisno od raspoloženja publike, ja prekinut ćemo te ako pretiš. Ne vjerujem, ovo je stvarno spektakl kada slušamo. Hvala na tako lijepoj najavi, ali ja zaista imam jednu veliku manu, kad počnem da pričam, teško me je zaustaviti. Zato što to radim iskreno iz ljubavi, jer me to zaista jako interesuje. Moram isto tako reći da sam neizmjerno srećan što imam priliku da radim u ovom timu sa ljudima koji, kao što vidite, imaju izuzetno visoka, sofisticirana naučna znanja, profesionalnu opremu i sve što se radi se po strogo naučnoj metodologiji. Meni je to od ogromne pomoći iz jednostavnog razloga što sam ja malo u sivoj zoni, odnosno na granici te naučne oblasti, ali još uvijek sa ove strane. Nisam u domenu metafizike, a pogotovo ne ezoterije. No, o čemu se radi? Pa svi mi znamo da pored onih konvencionalnih energetskih vibracija koje su jako dobro opisane zakonima fizike, kad je reč o elektromagnetizmu, formulama Jamesa Clerka Maxwella. Međutim, postoje i neke energetske vibracije za koje ti obrasci i te teorije ne mogu dati dovoljno jasna i dovoljno dobra objašnjenja. Pa o čemu se to radi? Ja kao autor modela kvantirana i gustina energija mogu da sagledam ovu realnost mnogo šire i bogatije nego što to može klasična nauka. Ne zato što je bilo šta od tih teorija netačno, naprotiv, nego zato što jednostavno sve one imaju svoja ograničenja. Kad je reč, na primjer, a to svi znamo, teorije relativnosti, znamo za onaj ključni njen postulat o konstantnosti brzine svjetlosti, da nijedan objekat koji posjeduje realnu masu mirovanja ne može dostići, a kamoli prevazići brzinu svjetlosti. No, mi u posljednje vrijeme imamo brojne eksperimente koji registruju i detektuju signale sa zvezda, sa drugih planeta, i čemu se oni kreću trenutno. Sa druge strane, imamo ograničenje u domenu mikrosveta, u kvantnoj teoriji, to je Planckova konstanta i praktično po zvaničnoj nauci sve što je manje od 10⁻35 metara, na primjer, ili ispod parametara drugih koji podrazumeva Planckova konstanta, naša nauka nije u stanju opisati. Ja sam našao način da to prevaziđem nekako bez narušavanja tih postulata i to je najljepše u svemu. Znači, mogu da preskočim Luxemburški zid, a da ne narušim Einsteinov postulat. Nemamo sad vremena da vas time zamaram, no isto to važi i za Planckovu konstantu. I šta sam dobio? Dobio sam jedan model koji obuhvata sve forme egzistencije u našoj realnosti. Bez obzira da li su čestične ili talasnog oblika, bez obzira da li se radi o mikrostrukturama i što je najljepše u svemu tome, da li se možda radi o objektima iz duhovnog aspekta naše realnosti. Naime, u 4. kvadrantu tog mog dijagrama, energija, prostor, uglavnom su smešteni objekti spiritualnog karaktera
koji razumevaju razne forme u suštini svesnosti i koji su uglavnom opisani u ezoterijskim spisima ili metafizičkim i koji su praktično na suprotnoj strani na neki način nauke, odnosno materijalizma. Međutim, za mene su to potpuno identični ravnopravni objekti. Dakle, neki duh ili svetac, prosto je to neverovatno, astralna, mentalna tela i slični pojmovi koji su zapravo duboko zadiru u ezoteriju, za mene su potpuno realni objekti, potpuno ravnopravni onima iz mikro ili makro sveta, kao što su elektroni, protoni, zvezde, planete i tako dalje. Dakle, našao sam način da dovedem u ravnopravan odnos idealizam i materijalizam. I posmatram te objekte jednostavno kao objekte određenog nivoa kvantiranosti, a zapravo se radi o gustinama energije. I to je ona potka, to je ona nit koja čitavu ovu našu realnost povezuje u jedno jedinstvo, jednu celinu, od, sa jedne strane, univerzuma u kojemu je sve sadržano, pa do donjeg desnog objekta koji je vrhovni duhovni apsolut i koji je sadržan u svemu. Naravno, rast i razvoj te strukture ide od dole desno ka gore levo, što će reći od nekih duhovnih kategorija ka supstancijalnim, odnosno materijalnim. Meni je to posebno drago zato što se to slaže sa svim onim opisima u najstarijim zapisima naše civilizacije, kao što su, na primjer, vedski spisi. Ali ne samo kvalitativno, u smislu toga da neki Brahma diže i da se Puruša transformišu u prakriti, odnosno duhu materiju, nego čak i kvantitativno u smislu brojčanih vrednosti koje su toliko konkretne i toliko su saglasne da jednostavno ja sam zadivljen. U segmentu, jednom delu te realnosti koji obuhvata mikrosvet i deo koji prelazi u četvrti kvadrant su objekti koje mi poznajemo kao elektromagnetno zračenje, odnosno radiotalase. I u čestičnoj formi to su čestice našeg mikrosveta, to su protoni, elektroni, kvarkovi i tome slično. No, moja analiza koja je potrajala 20 godina i zasnovana je na relevantnim podacima naučnih institucija, Instituta za fiziku u Zemunu, u Vinči, Prirodno-matematičkog fakulteta i tako dalje, pokazalo je se, kada se sa aspekta gustina energije posmatra ova realnost, možemo lako vidjeti da ne postoji ništa u nekoj proizvoljnoj formi, nego uvek postoji tačno određen odnos između količine energije i dela prostora, koji ona ispunjava. To je ta kvantiranost. Znači, kad pogledate recimo mikrosvetu, imate svega 6 objekata. Tamo, proton, elektron, neutrino, čestice, kao stabilni objekt. A svih oni 300 su veoma kratkog veka života i praktično nemaju stabilnost. Drugim rečima, kao i da ne postoje. Oni se pojave na neki milijarditi deo sekunde i nestanu. Znači, ono što trajno egzistira u tom mikrosvetu, to je samo ovih 6 objekata. Naravno, kad pogledate i u makrodomen, i tamo možete vidjeti samo stabilne objekte tačno određenih vrednosti. Na primjer, u mikrosvetu postoje milijarde elektrona, ali svi oni imaju masu od 10 na minus 31 kg. 9 puta 10 na minus 31. Ali isto tako i sva sunca koja vidite na zvezdanom noćnom nebu, koliko god ih ima, sva ta sunca imaju masu od oko 10 na 30 kg. Ne postoji sunce koje ima manju ili veću masu, odnosno tog reda veličine. Postoje, ali u nekim prelaznim fazama ka putu u stanje crvenog džina, belog trutka i tako dalje. Znači, kao stabilni objekat, sva imaju tu masu. To je ta kvantiranost. Dakle, imamo samo te kvantne nivoje, odnosno radi se o određenim gustinama energije, ili, kad smo u četvrtom kvadrantu, to je omiljena reč, su različiti denziteti, odnosno svetovi različitih gustina. Segment koji odgovara interakcijama nama bliskim i poznatim, to je segment elektromagnetnih valova. Vidi se, ja nažalost imam jako mnogo tog materijala, ali možda nekom drugom prilikom, pa neću zalaziti baš u detalje, ali možete mi verovati na reč.
a uostalom dostupna i na internetu, uočio sam strogu korelaciju između broja stabilnih čestica mikrosveta i broja kvalitativno različitih vrsta zračenja. Dakle, kako imamo foton, pa neutrino česticu, elektron, proton i tako dalje, tako sa druge strane, da tako kažem, u talasnoj formi njihove egzistencije, imate pojedine forme zračenja. Prvo idu radiotalasi, dakle oni elektromagneti putem koji primamo informacije, radio, televizije i tako dalje, ili da ne kažem takozvani Hercovi talasi, odnosno Markonijevi. Pa onda iza njih, naravno tu spada i vidljiva svetlost, pa poslije toga ide gama zračenje, X zrake i tako dalje. Ali između svake od tih formi kvalitativno različiti, sve su to elektromagnetni talasi, ali ipak su kvalitativno različiti. Jer vidljiva svetlost ima drugačije zakone propagacije od nekih, recimo, UHF radiotalasa ili od rengenovih zraka i tako dalje. Šta je tu sad interesantno? Pa u oblasti ispod 30 kHz pa do nekih 10 herca, meni se pre nekih 15 godina pojavila jedna praznina u čitavom tom svetu gdje nisam imao ništa. Nisam mogao naći vibracije tako lagane, tako velike talasne dužine i kvantne nosioce odgovarajuće mase. Koliko god se trudio, velike talasne dužine recimo karakterišu planetarna kretanja, spora kretanja, ali oni imaju velike gabarite i odmah mi beže gore u dijagramu. I onda sam u jednom momentu naišao na reči Nikole Tesle koji kaže: ja ne radim sa hercovim talasima. To je meni značilo u prevodu da on ne koristi elektromagnetne vibracije čiji je kvantni nosilac foton, koji je kod mene na kvantnom nivou 8. Zatim je rekao: ja preporučujem za upotrebu talase frekvencije od 6 Hz do 20.000 Hz. I to je naravno bilo baš ona oblast koja mi je jako dugo bila nepopunjena. To je bio moment da se ja zainteresujem za Teslu, za njegovu priču o njegovim takozvanim nehercijanskim talasima, znači elektromagnetnim vibracijama koje bi ja po sadašnjim važećim teoremima i objašnjenjima klasične nauke nazvao približno u smislu njihovih osobina propagacije. To su u stvari elektrodinamički talasi kod kojih je naročito naglašena ova električna komponenta. Naime, to i jeste osnovni uzrok, ja mislim, nedovoljno jasnog tumačenja Nikole Tesle. Jer s aspekta zvanične nauke Teslini talasi neki, odnosno njegovi nehercijanski talasi uopšte ne postoje. To su talasi koji su zapravo neka modifikacija ili forma klasičnih vektorskih transverzalnih talasa, normalnih koje mi nazivamo hercovim talasima, znači koji imaju električnu magnetnu komponentu, a propagacija ide u vektoru koji je upravan na 2. Ali u specifičnim uslovima, znači u bližoj zoni predajnika, što znači u oblasti koja je manja od jedne talasne dužine i u formi takozvanog površinskog talasa. To jeste oblast u kojoj je dozvoljen proizvoljan odnos impedanse. Tako da praktično se tu mogu javiti brojni efekti, neobični fenomeni i zaista to je veoma naliko i slično onome što je radio Tesla. Ali to ipak nije to. I ja se trudim da dokažem i pokažem da kad je reč o Tesli i njegovim nehercijanskim talasima, da se zapravo radi o jednom sasvim novom i drugačijem fenomenu čiji kvant nosioc nije foton, nego je kvant nosioc tog energetskog fenomena stabilni objekat na kvantnom nivou 9, kojemu sam ja u čast Nikole Tesle dao ime Teslion. To je suština moje različitosti u posmatranju ove realnosti u odnosu na klasičnu nauku, bez, kažem, narušavanja ili negiranja bilo čega što zastupa klasična nauka. I šta može da se vidi? Pa može da se vidi da su brojne Tesline izjave zapravo istinite. Jer u njegovom dobro dokumentovanom patentu, i to ne jednom, nego mnogo njih, možete naći njegova merenja. Evo jedno od najinteresantnijih, koje možda i najozbiljnije ukazuje na nedovoljno jasno viđenje Tesle i njegovog dela.
U tom patentu on kaže da je poslao signal koji je otišao do druge strane zemlje, vratio se nazad za 84 milisekunde. Ta je njegova izjava potpisana od strane, kao patentni dokument, od strane svedoka, patentnog zavoda, samoga Tesla i tako dalje. Možete ga naći u 1000 primjera. A sad uzmite olovku i papir pa izračunajte. Prečnik zemlje, put tamo, put nazad i 84 milisekunde vreme, pa nešto tu nije u redu. Zašto? Zato što ispada da je brzina propagacije 1,5 ili tačnije pi pola puta veća od brzine svetlosti. A to je nemoguće. Kad bi se radilo o hercovim talasima, transverzalno vektorskim, zašto? Zato što brzina elektromagnetnog talasa je jednaka brzini svetlosti isključivo u medijumu kao što je vakum, odnosno približno vazduh. U zemlji ili bilo kom drugom medijumu brzina elektromagnetnog talasa se menja sa elektromagnetnim osobinama tog medijuma. Permeabilnost, permitivnost sredine. I vrlo lako se može izračunati. Za zemlju i srednje vrednosti tih parametara dobija se da je brzina elektromagnetnog talasa u tom medijumu 8,5 puta manja. Pa kako je on onda dostigao ne samo brzinu svetlosti, nego brzinu propagacije koja je 1,5 puta veća od brzine svetlosti? Pa nije koristio hercove talase. Drugi tvrde da to njegovo merenje nije tačno. Međutim, ono što je najlepše u svemu, merenja koja mi ovde radimo i rezultati koje dobija profesor Mizrak i njegov tim, mogu se veoma lepo razumeti i govore u dobroj meri u prilog takvih razmišljanja, u duhu Teslinih ideja. Zašto je sve to važno? Pa zato što sve ovo što mi radimo nekako sve više počinje da liči na te Tesline tehnologije. Evo, da vas ne mučim mnogo, na primjer, šta smo mi detektovali na piramidi Sunca u Visoku? 28 kHz. Pa zašto baš 28? A šta je Tesla govorio? Da njemu Zemlja služi kao rezonator. Svi znamo šta je rezonator. Pojačivač, amplifikator. Pa šta je Tesla radio? Zemlju je koristio kao rezonator za transport svojih vibracija. I ja mislim da to znate, ali evo da vas podsjetim, njegov uređaj u Wardenclyffe kuli radio je baš 28 kHz. Šta smo našli ovde? Čuli ste broj, videli ste merenja. Profesionalna, po naučnoj metodologiji. Koja je vrednost? 41,23 kHz. A Tesla u svom dnevniku, možete to tamo naći iz Colorado Springsa, piše: najbolja frekvencija za rad mog uređaja je 42,8 kHz. Pa da li je to slučajno? Nije. Ja mislim da je Tesla dosegao principe prirode kojima ona je našla rešenja za prenos energije, za komunikaciju i tako dalje. I primenjujući te principe, zato je i dobio rezultate kakve je dobio. I ja mislim da, ja bih vas molio kao studente bliske toj oblasti, da posvetite više pažnje njegovim radovima, jer ja nakon 20 godina bavljanja time, sve više sam ubeđen da mu je svaka rečenica tačna i da je svaka njegova ideja ostvariva. Što se tiče Nikole Tesle, toliko, a što se tiče konkretno ovih merenja ovde, koja sam ja radio svojim uređajima, ništa specijalno, to su klasično 3-field metar koji je namenjen za široku upotrebu američke proizvodnje za merenje elektromagnetnog smoga, meri elektromagnetne talase, meri posebno električno polje, promenjivo posebno magnetno polje i koristim Tesla metar koji može da meri reda veličine nano Tesla. U opsegu od 40 do 60 Hz. I kad dođem na neku lokaciju, ja izmerim prvo s tim uređajem, vidim da li ima nekog zračenja na 50 Hz. Ako nema, to znači da nema prisustva neke mreže električne, da li su to podzemni vodovi, vazdušni, nije ni važno. Bitno je da nema uticaja zračenja tog tipa. Drugo, izmerim mogućno prisustvo elektromagnetnih talasa nekih radiostanica ili šta već. Iako se i to eliminiše, onda su mi mnogo pouzdaniji podaci koje dobija merenjem električnog, promenjivog, odnosno magnetnog polja.
jedno 5-6 godina to radim otprilike i koristim tu metodologiju. Postoje neke srednje uobičajene vrednosti za urbane sredine, za tamo negde potpuno nenaseljena mesta i otprilike imamo iskustvo koliko te vrednosti iznose. Praksa je pokazala da na nekim posebnim mestima gde postoji prisustvo izvesnih vrsta energije koje su možda bliže pojmu nekih bioenergetskih polja ili nekih polja koja su u narodu se nazivaju drugačijim imenima, a vezane su za neke pojmove životne energije i tako dalje. Praksa je ipak pokazala da na takvim mestima na koji neki posebno nadareni ljudi osete neke, kažem, ekstrasenzorne sposobnosti imaju, pa osete nešto što mi, obični drugi ljudi, ne možemo, moji instrumenti pokazuju povećanu vrednost električne komponente za čak 100%. Znači, od nekih prosečnih 20 volta po metru, one skaču na 60 do 70 volta po metru. I čim nađem tu vrednost tako jakog električnog polja, promenjivog električnog polja, ja već otprilike mislim da je velika verovatnoća da ću naći neko od ovih zračenja od 20 do 30 kHz, a to su vibracije elektrodinamičke prirode koje karakterišu baš takva mesta. Znači, na svim piramidama sveta i ogromnom broju koji sad ne možemo ni pomenuti, koje je profesor Mizrak obišao sa svojim timom, na nekima smo bili i mi, su registrovana zračenja iz tog opsega frekvencije. Pa koja su to mesta? To su piramidalni objekti, neke sakralne građevine ili neka mesta gde ljudi jednostavno dolaze i osete neko lekovito delovanje, prijatan im je osjećaj tamo, dobro se osjećaju i tako dalje. E sad, šta je tu interesantno? Pa, ta zračenja uglavnom nalazimo na arheološkim nalazištima ovakvog tipa. I šta nam to govori? Pa da su ti stariji ljudi znali nešto što možda mi i nismo, ili su imali način da detektuju te zone zračenja energetskih vibracija koje posebno povoljno deluju na ljudski organizam. I tamo su gradili svoja staništa, odnosno grobnice. I to je verovatno razlog što mi baš ta zračenja nalazimo na takvim mestima. Ono što smo ovde detektovali, ja sa svojim uređajima, tih 20, odnosno 22 kHz, ukazuje na mogućnost da su tu zaista nekada živeli neki ljudi koji su dosta toga znali, a što nama je pomalo izmaklo. Eto, ja ne bi više. Hvala vam. Ako imate neko pitanje, izvolite, ja ne znam kako ide, kasnije sad na internetu. Sad ćemo samo zamoliti Velimira da nakon tebe da on zapravo da svoja zapažanja i objasni svoj rad. Ova istraživanja uspostavljaju ono što se zove smisao. Smisao se definiše kao aspekt subjekta na objekt. Dakle, to je veza čoveka i kosmosa. Mi živimo u jednom vibratornom svetu. Ja čak mislim da se ceo korpuskularni svet sastoji zapravo iz svetlosti, odnosno iz oscilacija i vibracija koje pod određenim temporalnim uslovima izgledaju kao neprobojne, pa ih onda mi shvatamo u percepciji kao čestice. Dakle, pitanje je šta mi radimo u tom svetu. Mi u današnjoj nauci nemamo etiku, kao što znate, etička komponenta u savremenim istraživanjima, recimo u CERN-u, se uopšte ne razmatra. Ni na drugim mestima na kojima se istražuju takve tajne koje daju veliku moć. Moć se može upotrebiti konstruktivno, ali naravno i destruktivno. Dakle, neophodna je jedna nauka koja bi u sebi imala etičku komponentu. Dakle, koja bi sve ono što se pronađe koristila u skladu sa prirodnim poretkom stvari, dakle, harmonizirajući čoveka i prirodu. Ali da bismo uopšte počeli da mislimo na taj način, mi moramo prvo da osvestimo tu činjenicu da postoji strahovito mnogo vibracija, ne samo Zemlje, ne samo sunčevog sistema, nego i mikrosveta i naravno makrosveta
od galaksija pa do galaktičkih jata, do Mlečnog puta, ako hoćete i tako dalje, koje sve utiču i koje su sve u stvari u određenom balansu koji još uvek naša nauka u tom smislu u kom su to znale stare civilizacije ne uzima ozbiljno. Kao što je, recimo, znate, čuveni zakon 3 put velikog Hermesa Trismegistosa, kako je gore, tako je dole. Dakle, isti je zakon i za mikrosvet i za makrosvet. Sad to možete na internetu da nađete kao povećanje rezolucije i smanjenje rezolucije. I kad izlazite iz mikrosveta, dođete u stvari do klasične slike, to je ovo što mi vidimo, i onda kasnije, kada gledate zvezde, vi kao da gledate atome. Dakle, postoji jedno kosmičko jedinstvo koje ne može da se istraži samo u fizici, nego pre svega u filozofiji. A da bi se to u filozofiji istražilo, neophodno je da se u matematiku vrati ontologija. Dakle, kriterijum postojanja matematičkih objekata i operacija, koji je potpuno izgubljen. Tako da mi danas u stvari imamo razdvojene matematiku i fiziku. I u fizici imamo, znači,